lo umfundisi thatha umntana wami uthi makaye enkonzeni duku umntana wami setshintshile ummithisile Beka kwenzani kubekuze kanjani ukuze ubaba akulale kwenzakaleni Kusuka ungitshela after choir. kwenzakalani mama Makusuka kwikhwaya, masuka ukwenzani ukulala esontweni uyangilala uzwa baba umfundisi imisebenzi yakho ngimtshela ukuthi ibhlungu lento ayenzayo kumina athi kumina ngingatsheli umuntu ngizophasa esikolweni nje. Sisi wami lo mntana nemfostanga indawo yokuqala lo mntana abantwana Lento leyo uyenza. bayalinga abantu Whoa. Mr. Jones, please take this guy and go with him. Yes, lovers nyasap. I'm scared. Hey, stop it, guys. Batibeng, Mr. Jones. Stop it, guys. Stop it, guys, man. Stop it. Eish, Mr. Jones, stop it. Oh, man, stop it. Stop, Mr. Jones. Lovers, Batib. No, Baba, when I stout and uzolkhupsa yiki kham. Oh, stop it. Pastor, when wenzani ngabantwana? hey Hi guys, hope you all are doing okay. Once again guys, today happy again and again. Re na le exciting news. Lovers ke kopa ba jwetso hantlante re batla ba latelle eng guys. Sharp guys, I think Aniga Libali guys, like we promised to every Friday we're gonna offer you movies, guys. We have a new channel, Josie Piscope Movies. So we have a movie that's out which is called How He Turned Me Into a Sex Addict. It's available on Josie Piscope Movies, guys. Don't forget to subscribe, ni share lapho. Yeah, it's And guys, ke a tseba gore batho ba bangata le ntse le complain ka di links and stuff. Ke kopa le keneng mo di commenting tsa rona. Di commenting mo le commentang. Re kentse link mo e tlo romellang straight fela mo pageng eo ya rona mo moving. So guys, le ska le balang page ya rona ke Josie Piscope Movies. Not Josie Piscope Real Stories, Josie Piscope Movies, guys. Ke le jweditse ka rona le fire mo le guys. If fela lona le stay tuned, le re shebella le tlo thola hit because of you know what guys, re make ile show what's baking. yeah, I don't know me. Because I think backfield. Yeah, I think they do the right thing, guys. Mafika lapha moving. Don't forget to comment. Say something nice. Yeah, Uchuba, how you loving the movie? And yeah, so we have a new one that's coming out, Buffet, to this Friday. La Pongo 6 o'clock, Buffet. So it's gonna be out in a comment, and a corner issue. If you don't subscribe, it's gonna be hard for you to get a notification. Go 6 o'clock better on Friday. Yeah. Because this one, guys, is coming out on Friday, and it's called "Is This Love or Lust?" It's gonna be available on Josie Piscope Movies, Buffet. Yeah. Please guys, ke kopa le sharing mo le subscribing ebile wa itse keng le following le di share nje le letheng batho ba tsebo what's baking Josie Piscope it tlisa hit guys. Yes, we have a matter to deal with today. Yeah. Ngicela sibe phezu kwayo. Akunankinga scheme ke. Sure. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Piscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepiscope.co.za. So guys, today we're going to focus on Ntate Yeso. Ntate Yeso was about Blue Hetsalang. Kine ke kena kereke ya Pastor Mongso. Ska hane ke kereke ya Pastor Mongso. Wa etsahala no Blue ke bona ngwana ka pregnant. And ska ngwana ka le pregnant Blue and ke motho yang wa bona. A ga ke re ke mo botso ga ibo man. Baby girl ntata ngwana ke mang? A ga ntse ke pastor. So guys, ntse tlo yetsa ke tlo tsama ke le kopana le Ntate Yeso. Ke utlwa ga ntlantle. Bothata ke eng ka yena le pastor o prekisang bana ba banyana. Ke tlo go utla le yena. Yes baby. Hi guys, I am back again in Ntate Yeso le ngwana hai. Ntate le kae? siyaphila ninjani mama Nami ngikhona umuntu omdala. Umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena kahle kahle igama ubani and why ubhalele iJosie Piscope. igama lami ndingumvuyisi kaYesu ndihlala le ecala nomntana wami siyafika apha eJozi ndiyasebenza kuba umama wakhe wasweleka Oh mama wakhe wasweleka. wasweleka umama wakhe lo mntana ndimkhulise kanzima njengasebenzi kuba ndisahluphekana namhlanje ndithi mntanami lo masentana unawo nami ndinawo hamba uyofunda kodwa ngecawe uyafika yena athi usuke esontweni ndimbona ngosentweni every time esesontweni ndiyambona uyashintsha umntanami ayisenguye lo ndimqheleyo Bombona change bokusuka kwenzakalani baba mawubona ingane change bokuba yini ama signs. mama umntana mxa yafika ndiyamazi ndimzele Tata. yeah bengicaphuka into ba xa kafika ebedla ngokupheka
Seyandichika ngoku. Hayi ukhona umrevu uyandizama. Umrevu bani baba? Umfundisi upastor lo uhlala kulamzi. Bathi ngudlamini. Ndiyambuza. Mntanami. Lento uthini ke ngoba namhlanje lela manqamu kungecawe namhlanje. Kungecawe namhlanje. Ndandisonda wela sonto lakhe. Ndandisonda wela sonto lakhe. Uthi imali zethu, uthi masimane sikhupha imali, kodwa uyasazi asisebenzi. Uthi imali zethu, ukuyawuthi uyasazi asisebenzi. Mfundisi tata. So wena xa uyesixelela manje tata uthi umntana wakho besumbona ukuthi uyachange. Uyachange. Bekumntana ohloniphayo alisweet, right? Thuli. So after rana ekerekeng ele le mfundisi o ga qetela metseditse so o ne o bona di changes a sa hlola hlompa. Nanso ke mama. Injalo. And umfundisi namhlanje ngicela ke sithe hlale phansi soyi2 ke sibonisane. Manje wena sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Uyaphila my sis. Wena ngegama? Ubusisiwe. Busisiwe besicela nje usichazisele nje sisho ukuthi kuze umithe wena sisi wami kuze kwayenzakala ini? Ukuze nginithi nje umfundisi benokungibiza njengoba ngiya kumakhwaya. Angibize ithi ikhwaya maseyiphelile uzongibizela eceleni azothi uzongipha umkhuleko ohlukile kunalo awunika abanye abantwana. Mayefika ke ngithandazele ke ecala ngibamba ngeindlela ezingekho right. Ethi kumina ngingakhulumi kubaba ngoba izinto zami anyeke zihambe kahle futhi angeke ngiphase nasesikolweni. Umfundisi bekathi kuwe mongalali naye izinto zakho nyeke zihambe kahle esikolweni. So wena waqetela uyenzani? Urobethile? Ngagcina sengilele naye ngoba nami phela ngifuna zingihambele kahle izinto zami esikoleni. Hayi okay wena my sis. So ntate motho mo ntho re tlo yesa ngitlosa magelo sheba pastor yena hantle bothata keng ha go bala le bana ba banyane. Lo mgobolo ukuthi uhlala lapha. La. Uhlala apha. The cameraman, re kena mo please. Ke kopa re kokoteng please. Koko, le rona. O le matsang bana. Haibo. Ntate le kae? Ene re kopa. Ra phela motho moholo. Ntate ne re kopa o bua le wena. Ngiyabulela. Bendiniphuphe esondweni. Kodwa ke manisose nami ke ndiphuma ngiqalisa ukuthi akunangxaki ifufuna bazithethele ngaphandle. Awu. Kunjani umuntu omdala? Siyaphila mama. Hayi nathi siyaphila. Baba bengicela nje umele ngapha sike sikubone nama viewers wethu akubone ngiyacela. Ngiyaxolisa ukuthi sikulethela ama camera mina ngikhuluma ngama viewers. Kodwa ke thina umuntu omdala ke sisebenza kwa Jozi Bioscope ne? Ngiyabulela mama. So lana okhuluma naye u Lady Blue umuntu omdala. Lady Blue. So baba mina into engizoyenza manje ngizopha ubaba Yesu isikhathi sokuthi nje akutshela ukuthi kahle why thina sisho usilana. Lo umfundisi. Thatha umntana wami uthi makaye enkonzeni. Duku umntana wami setshintshile. Ummithisile. Umnina wasweleka. Ndimo omkhulisayo. Ndimo omlandikayo. Le ndoda uhambe esontweni kuyo. Lo. Ngumuntu kaThixo. Ungumuntu kaChitho. Lelizwi lisebenzisa ilizwi likaThixo. Izibhalo incwadi kaMateyu Testament entsha banoyolo. Ntate ke kopa tlo le shasha ha ona lentswe le tshong jalo. Ha leyo lentswe le tshong jalo. Namhlanje. Mr Jones bathibe. Yolo bani? Kono yolo bani? Bethanda lo mntana. Bebethanda. Kalale nomuntu omdala ethanda. Wena uyabona ukuthi uthatha ingqondo yomntwana walala nomntana ngoba yena wamhlukumeza. Ngimhlukumeza njani? Umuntu omdala unemisebenzi yanyanyisayo. Yendanga. Imisebenzi yakho cha iyanyanyisa. Bekathanda ini ukuthi wena ulale naye umdala kangaka? Umntana uthegum. uJones uthegum lo mntana akanabantwana akafuni uzala abantwana kanabantwana. Oh Mr Jones please yes lovers nyasap. I'm scared. Hey, stop it guys. Bathibeng Mr Jones. Stop it guys. Stop it guys man. Stop it. Mr Jones stop it. Oh man stop it. Stop Mr Jones. Lovers bathi no baba wena ustout and uzolikhupha ikhaya. Oh stop it. Pastor wena wenzani ngabantwana? Hey. Wenzani ngabantwana? Yes.
Baba, wo, ngiyacela umuntu omdala ima. Miyeke baba sikhulume naye, ngiyacela umuntu omdala. Zapha wena. Please. Ngikupa Mothomolo re bue le yena, please. Oh, baba umfundisi, zibambe baba umfundisi ube nemiphatho, please. Jesus. Baba umfundisi, wena uyalwa kodwa udlaba abantwana babantu umuntu omdala. Eyiphi ivesi ethulale nabantwana abancane? Eyiphi ivesi esho kanjani? Wena ulala nomntana kababa esontweni awubathandazeli kwenzakala ntoni? Saleke si. Kwenzakala ntoni? Oh, kukuba limuthibe Mr Jones. Lo mntana. Into enzekileyo lo mntana. Yeah. Lo mntana bendimthandazela. Bomthandazela ngani ngogwayi umuntu omdala? Imizwa. Kuba sike buyentshotsho the feelings athi the feelings. Jwang kongwane. Wena mawuthandaza umuntu omdala kushuthi ukuthi usuka uba honi mawuthandazela labantwana labo. So ufuna kuvala icawa yami ngoyisi ufuna uthatha certificate secawa yami wena. Nana beka kwenzani? Kubekuze kanjani ukuze ubaba akulale? Kwenzakaleni? Kusuke ungitshela after ikhwaya. Kwenzakalani mama? Makusuka kwikhwaya, masuka Ukwenzani ukulala esontweni? Uyangilala, Uzwa baba umfundisi imisebenzi yakho. ngimtshela ukuthi ibhlungu lento ayenzayo kumina athi kumina ngingatsheli umuntu ngizophasa esikolweni nje. Uka motho moholo o ngwana o hasa jwetse batho o robala le wena o tlo phasa sekolong. O nne fela o abuse di rights tsa ngwana, o abuse right tsa ngwana. No nkile pride ai mo shebo monyane jwa mara o kgonne mo robala. O ipitsa ngwena moruti wang wa rapist. Abantwana ndibanika ifuture. Ndifuna ubanika ifuture. Future yani ye pregnancy. So wena nana ake ke botse wena o yela kerekeng lo robala le batho ba baholo. Ngangike O tlo etsa iseng ntate go betsi wena jwang. ngisuke ngicela imthandazo bese ethi yena ngize eceleni Manje wena bakuthandazela ngani? Mina bengimangele ngoba ngamtshela nalento ayenzayo ukuthi ibhlungu. Obekubhlungu. Ngokubhlungu ngamtshela ukuthi ibhlungu lento ayenzayo wathi yena ngizobusiseka nje imithandazo ngizophasa ngikhambe kahle esikolweni. Wena bofuna ukuphasa. Ungitsheli umuntu. So wena bongazi ukuthi wena siswami nje nasesikolweni bebanganifundisa ukuthi mawungena engubeni nabantu basilisa onalo preka hawu ya diphikoteng. Bebanokungitshela. Mara why uvumile? Bofuna ukuphasa nje wena. Ngifuna ukuphasa nje into ebeyisemqondweni wami ukuthi ngiphumelele esikolweni. Fela udlala ka kelello ya ngwana jwang o manipulate ngwana o mo jwetsa hore yena ha ntse o mo ja so go bala le yena o tla phasa motho mo loking thotso di etsang ke verse feng o e balang o jwetsa hore ha o batla ho tswella pele tshwantsho go balele bana Sisi wami. Lo mntana nimfostanga. Indawo uqala. Lo mntana abantwana bayalinga abantu. Whoa. Mr. Jones, please take this guy and go with him, please. Mr. Jones, please take the... Woo! Yes. Please. Lovers, angazi ke hore le tla tsamaya le ntata ke but it's fine. Yeah. Please. Yeah. Andiko wrong. Okay, lalela. Ipain kata. Because wrong wena. Andiko wrong. Mina ngifuna Lo mntana ukuquestion. nimfostanga lo. Amfostanga. Indawo uqala. Ukuthi angifuni lento leyo ungitshela wena ukuthi ngizophasa esikolweni. Fostanga lo mntana. Awuphasanga ke? Yazi umuntu omdala mina angithandi ukudalela abantu abadala mara angithandi ukudalela abantu abadala na ngithanda ukukhuluma kabi mara uyabona manje nginyanyile nginyanyiswa imisebenzi yakho emdala Ayikho mibi imisebenzi yami. Angikuze something unabantwana balingana naye Nabantwana nabakaphezulu kunaye Futhi na. nabo yabalala baba nabantwana Balali. if uthi unabantwana balingana naye mawubheka abantwana bakho Lo mntana nimazi ba nabona 17 nobuna ngapha ndimazi. Yi-rap leyo. Kodwa kandenza kanti wrong. rapist baba Ando rapist. umfundisi wa rapist wa rape rapist Akanyanzelwanga lo muntu akhanda imlandu ngenkani. Baba angazi ukuthi ngithi uyagula or udizi or depressed angunderstand kodwa into engizoyisho ukuthi umuntu omdala uyayazo. Ayikho nenye yazo andiko depressed andiguli. Abantu afana nawe ndiyabalayita. Wrong susumani uyenza ngathi Andiko wrong. ngathi ungamlayita manje ukuthi nje sihlonipha umthetho yazi into ngithenkulisa amhloko umuntu omulu ko go rapella batho kerekeng ba rapelle bible wena sotsho nga o rapella bana ba utloa o le honi o ntsha ho ruta wa hao baneng ba banyana Ebankonzweni uba abantwana bazawula. Lo mntana nguye owasejutisa mna andiko wrong. yazi umuntu omdala nana wathi bake ngikupamela side yazi baba into engizoyenza manje nje so make sure ukuthi sishow sokubizela amaphoyisa and enye into nesonto lakho lizo endlini noba kwenza andirepanga umuntu anatyala onfumana apha endlini awuse proud rapist yomfundisi baba uyi rapist and enye kuchange umuntu omdala uyi rapist and enye kuchange uthandaza amanga uthandaza ubuhoni Ngaske ndikubambe kancane.
ya hayi kulungile kodwa amaphoyisa ayeza ke amaphoyisa ayeza wayisi guys rapist wayisi guys ke a tshepa le lona le bone gore ntate a o se ke go patumele pelaka wena taba ya hao re tlo ilukisa okay a butse o tlo bulelwa case a rata sa rata o rapile ene o nkile pride ya hao o bapetse ka kelelo la o le ngwana mara le wena ke batla go jotsa ntho iwane wa rutisa sekolong a ke rene se ka rutiso wa tseba ga o kena dikobong le motho wa ntate wa preka wa understand so ntho re tlo etsang story so re jweditseng re le Jozi Bioscope le ha o fihla maponisong o tlo ba jwetsa gore na buti one ke mo jwetsa ho bohloko ho etsalang mara a foster okay okay so guys ke a tshepa le lona gore le bone re fihlile le ntate yeso mo ha re fihla ko pastor o re yena ngwana o na batla if ngwana o na sa batle nka ba sa go bala le ena ke bohloko ka gore ke a ipotsa hona le bontate ba jwang lefatsheng ba kgonang ho nka advantage ka bana ba batho ba bang mara le bona bana le bana ba lekanang le ngwana o so guys ntho re tlo etsang re le Jozi Bioscope no ra tsamaya no re tlo tsamaya le ntate o le o re monkileng le Mr John se re tsamaye le re le crew re tsamaye re lo bona re sponiseng ho etsahalang re khutlele ko ntate re make sure maponisa a motshwara le kereke e bile e kwale ke a le rata kaofela if le wena mo situationeng eso o ska le balela ho emailela jozibioscope.co.za le saleng hantle and I'll see you in the next episode yes babe what's baking ntho tse so if we sela ntho tse so o skebe wa tshaba o di bua okay o di bua because of bona no audience